боларга стенка. Оны бу каста слой краскалан, холбара маннык саңардыакка хаңатын бериакка сөп. Жойдык обезжири кынабыт, специальный магазинларга атланалар, обезжириватель деннер. Онналаммыт, бушлеу булугына маннык сарапай дебит, грунт адгезионный ден бар. Кини боллагына краска үшөйдүк тутухарыгар көмөлөһөр. Ол кенниттен гуруммутун бир сукка халларыбыт, үшөйдүк курарын курдук. Специальный красканна, краскалыбыт слой за слоем. Минимум 2-3 слой болар. Бу боллагына для лаков тенкисте, флейцевой. Синтетическая, натуральная болбатах, нежной бай, негана неме туаккаллар бат. Солкаллар бат. Тебетин 1 сантиметр курду буктубут. Манна угабыт, онна же краскалан барабыт. Расход боллагына 2 метрлях ухуннах. Стандартная кыра кухняга сиренер краскалар боллак бытна 500 мл бара. Бу бир слой оңортубут. Маны холо бара биге 3-4 час курдуктакпыт. Ол 3-4 час курдан бараммыт. 2 слойын оңруктакпыт. Кылабыт бу боллагына. Бу наклейка курдук. Наклейка курдук. Ванна холо бара кебете роспиставы курдук боларсы. Маны маннык туттубут. Палочкатына маннык кынаммыт бир түһәребит анрат түтүдер. Холора хоп курдук тайнан көрдөх бүтнеде. Бу манныгы краскалабы курдук болду бу тарайда. Олох атынды.